Blessed be the name of Jesus. Ia o te toi o whalofa ma whātaro whātu. Renei fui tai au mātango fie, tai au manino ma le tai au tutoa. I le tau singa whaapele pele alo tātou o li i lo tau soifua. Ia whape foi lo mātou ola. Tātou momori lava la palapa malo. I le lofa tūnoa malona angale lei. Ua whapena foi ona toi maua i le nei aso fau e whaapopo. I aso whaitau o lo tau soifua. Ai maisa o la mātou au nanga. Ia vi ia lava o ia. Ia lo mai o le fola amtaria tātou por kalama e le nei tai au. I nā whaea ia i lunga o tauhulu, o tau whaita tō ae. Ia whaea ina i lunga o tau pui pui o le whaavawaue. Se ulu atu ai le tupu mamalu. O i ea le nei tupu mamalu, o Jehova le malosi ma le fita fita. O Jehova le fita fita i le taua. I nā whaea ia i lunga o tauhulu, o tau whaita tō ae. Ia whaea ina i lunga o tau pui pui o le whaavawaue, se i ulu atu ai le tupu mamalu. O i ele nei tupu mamalu. O Jehova o au, o ia lava le tupu mamalu. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. You are the omnipotent Father, the omniscient, the omnipresent, the author and the perfecter of our faith, the source and the sustainer of life. You are the God of all gods, the Lord of all lords, the King of kings, that every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Holy One of Israel. E ia te oe pea lava lo lava vi inga, le wha manu le whanetanga, le mamalu le paia ma le siri siri ese, nei masa o mai whaavavau lama. Ia o mātou whaanono manu lava ngang paia wha mule mole, se e wha paia ina fo i le nei au nanga ma le nei au wala fsota inga, ua mātou wha ina, e wha soa ina i le tala le lei o lo malo. Wha uina la mātou talatalanga, sau ina i mātou le toto le tamai māmoe. Tau la wapi fwoi lau angelu le mene. Ina ia whai uina le nei por kalama le manuia ma le saonga le mu. Ai fwoi ai le vi inga ia te o Yesu. Lo mātou a li lo mātou whaola. O e ala tu ila mātou tataro. Amen, amen. Praise the Lord. Yeah. Or sing majesty. Amen. Majesty. King Jesus, oh hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star, and throughout eternity I sing your praises, and I reign with you throughout eternity. Majesty, worship His majesty.
come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Glory to the King. Majesty. Ia o na a leise si tupu I lunga atu o le tupu lea. O ia o le tupu mamalu, o ia o le tupu alofa. Tupu pa ia. Ae o ia foi o le tupu e tumu I le alofa. Ma le alofa muti muti vale. Amen. Ua faa. Soa mailo na alofa malona ngale le ia te oe mahau. Ua tātou au lia manuia mai ai. Ia le nei foi aso fau. E whatalo whatoa tātou ainga. Lea whine a Dolphy a Waiki Pans, mai o Kilani. Maro Dolphy le usu nitai au. A pēr foi se usu a Pastor James Price, mai Merpone. Ia mai se usu ia George Efu, mai Gold Coast. Ia vi ia le nitai au George. Ia wa pēr foi to whine a Salisetine le malu. Mai Hinchinbrook. Ia, good morning. Good morning. Ma aloha lava le malefua mai whanunga le neta au tātou ainga. Ia vi ia le ari. Ia. Whaftai le atua wa. Whai o mai alo tau soifua mo tātou wala. Ia wa pe whale atari ia eti su a friend. Ia wanga i atu ngā ruenga le yaso. Praise the Lord. Ese le leo le alui. O le atua. Ngā na tele fsuia inga o le tau. Ia mese le tau mo tāra soifuanga. Le seki a tātou. Amen. O le tae le nei e fia wha malosi a te oe ma tātou. I le lua no whai ngā tupu alo no whai mata upa sfuma le lima. Al whai upa le sfuma le lima. O te fia whai tauina la mua mua le ngana sa mua wha pēr. O fia i uta uma I le tu au tapunga. A wa lato tu au tapu ai ma le loto a toa. Maua lato sa I atu ia te ia ma o lato manao uma. Wa lato maua foi o ia. Wa fo ina mai e Yehova le file mu ya te I lato I tu uma. Pe wa fonga mai wa langa yeile upule fo na wa fonga. Misalo I kere I kaungo moia. Ia a lewa e fa fonga. Wa fia yuta uma le tu au tapunga. A wa lato tu au tapu ai ma le loto fia. Ma le loto atoa. Maua lato sa I atu ya te ia mo lato manao uma. Wa lato maua foi o ia. Wa foi na mai e Yehova le file mu ya te I lato I tu uma. Le upule atu au tapunga. Tu so le olisi whaupunga le sa whata ua yaso ala to ina. E whata tau le meo le osi ngā whea ngainga. Pe o le whea ngainga le whaife au ma lana au lotu a. O le whea ngainga a le tamā ma le tina tane ma le ava. A whapela na whaperetania. O Judah, rejoice about the oath
because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest on every side. Amen. O le autula le tautalanga le tae ao ni. How is your spiritual appetite? This is the part 2 o le vaenga le na taranoa whasoa to ea enough. How is your spiritual appetite? Ia, pe whasamo, o a mai lo ngā lala whaaleanga. Ia, ele ofisiling ia le ngā lala whaale tino wae, ke kami ia, ke o mua sau this road, kami ia ke o mua sau pai, o whea me ke whea rua i tore iei, i le aso ia ke alua rua ke o mua sau rua kāla, ia laku whakau i sau askulimi. Pato le whisiri le, e iei le concern i le nei tae au. It's your spiritual appetite. O lo wola whaaleanganga. A e toi sila mai whafofonga le ni, pe te toi fiat whaita wina le tusile. E lua mea le e pe e loa le ia tu I loto tangata sauta. Ia po tangata Israelu foi. It is the passion and desire to be with the Lord. The spiritual appetite needs to see your passion and your desire to be with the Lord. Wa ia tala le altu se mai ua fia yuta uma I le tu au te punga a ua walato tu au tapu ai ma le loto atoa ua nau o lato loto e mafuta ma le ali o la lato fea ngainga ma le tua e whapenao na no nofo ma mafuta ma le ali e whailoa mai a lato wa mio ia lato ngā luenga ia lato upu ma lato tala e te iloa ia ina le tūlanga o lo ia le soifua whale nganga tangata e le se me whape mai o lai o ke ia umale ai ke le alu le loku e o te ngaka I lo le alu le loku a o lo le fia ka kalo anga pongi mafukanga whale ainga mafukanga ma le toolua ma le whanau le o mea ngai wha maongi ai ai le whape wa ui ore okay ai makua le fia e kakalo le fia ai mafua la nga whai atu me le o le fia e kakalo ma le fia I le whaitau tu spaia ma le whaalongolongo lo langa o I ngai fita ai lo spiritual appetite o ngai whawhangai walanga a whape umi se kaimi o le kengo foi kere kausami o lana le me kupu pale kongu soi fo malolo inga ia ko ia la le anfea ia le kausami a le ingu a umi se kaimi ke le ingu inga le vai ele se vai lo kingo dehydrated ia wa uma oe o fale kongu e kele me o le angi ngefu lau vai le lau whaalongo le lau savali e o lau ka oko pe o ia lo kingo pe a whai ele ai e manga o mia lo kingo le mea ai le tae ao, le o auli, ma le afiafi. Ia ele va pela o le a kaluna ka mofonga le ai le pakeke ke FC a ko. Le ai, e ka kau wenga palengi le o kausam. A o le mea le fa mele kala. It's your passion I le mea o le mea ai. Fia I le ai. So se kua inga mea ai. Ia ele se mele angala walanga. A o inga starve. Wow. Mo le mele le starving mo le kingo le mea ma kua fale kongo no energy you can't move you can't talk you can't see clearly wa ele venga pese nga timi cliff you can see clearly the rain is falling ele venga faia e fa penga mala le mea le kongo lo fale nganga it's your passion and desire to be with the Lord. Vole kala ka vika salamo lua fiku fai upe fa. Psalm 27 verse 4 David says, one thing I desire is to be in the presence of God. Kasi le me leo ke ngau aku iai ia o ngofo I ko kongo le meolo ile mamalu le tu. That is the spiritual appetite. E fi tai le nganga
e whawhanga i le nganga, ia le leilau wa ai, ia le leilau whaalongo wa ai whaale nganga. Langa i mawhaionga e wa ai i mea e ke oki ai, ai ke le oiloa. E vai ngai whaalongo i mea e oki ai loa ngang, ai ke le o langonga. Ai sea, langa la e mamao o e mai le ri. Kusa la ke wha, e ke vai a kua o mea, so le oki ai loa, inga oki ai loa lau whangau. Ala e ke kilo ai ai. E pia koe ngā mea i o e ke minge o me o ki whanga. Me o aka fo, e o ai me o aka whai mea maali. E o ai me o aka fo i e, vai mea i o, me o kaalonga fo i o whai ka miki. E me i o kaalonga i o whai, le aka leo Harry Potter. Wai fie whamaka i ka miki, aka ngā walanga mo aka ke mongi. O la expose me i ngā ruanga a ke mongi. Wala fie ka koe whamaka. Langa lua sinki ko kongo loko ka miki. Ia ngā posesa i leo mafofo ka miki. O le wingana kala, feed lau whanau, malou a inga i le upu le atua. Inga ia ki lia la lako vision, ia ki lia fo le la tau whaalongo i le whinga ngalo le atua. A le lei lau whaalongo malau wa ai i mea whaaleang, wa ai whaaleanga. Saunga le mu, fi le mu. E le ngaka e secure, ko e peaceful, mea ngai lua. Currency le security, ma le peaceful, ma le fi le mu. Iei le fi le mu i loto o e male ainga. Iei fo i le malu pui ai ata o e malu ainga. Le ala fe mai, o fia la tau le tu au tapunga, i le fea nginga. Le fea nginga wosi maleri. Wa lako kau iai, wa lako ngau, iei o lako loko. Popular scripture lea, na fai mai ai, fe tala iai Yesu, le mata i e whawha upo e wha. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ona tali atu ai lea o ia uwhape atu, watu sia, Elena o mea e ai e o la ai tangata. A wafionga umai tu lei mai le fofonga o le atu, e o la ngaka i le mea ai, e o la ngaka i le vai, ai le nga o le paunga me o la i le ngaka. Ai wha umar fai upo le ali iwe me, a wafionga umai tu lei mai le fofonga o le atua. The word of God is the survival manual for life. Excuse me. Io vela le te ia ni tai au. Po la ua o ngā ruanga, po ngala sa au ngi ke ngā ruanga, po ngā fuanga kwa e ala fai mai le tai au. Ia e mana tua, o le upu le atua, o le upu le ola. E tautala atu lo ia te oe kaunga e ola. A fai o e whangongoa kaunga e fia. A fai o mawhakia kaunga i alfi le muro loko. A fai o e makiva e kaunga e ka mau a inga lo. A fai o ala kalaka o e whawhi ka uli, e kaukala koro le upo le atu e koe, kauloa secure lo security. Kauloa o ngā mauku ma mausali le pui ngā malu i lo tangata. Ala me la mwhainga ngā mauku pe awa pe e ke mokua aunga kae e whai kau le upo le atua. E mafua o ngā o ia kā kou le mele o le mai whaale anganga. O le mai whaale anganga. O le ale meka o le mai whaale anganga. O mai whaafika uri, ai ke le mwhainga e kongo whikia. Langa a ki ngalo rima, o ngai alu lola i le whare ma, o lo uru. Ai a o langa ki ngalo loko. E le fiu la wari ia e whai alako mea mange ka e whaakea. E le mawhai foi e se whai whi aunga whaakea. Pau le mea e lei hands ka aka ka kalo mo e. Pato le mea siringa ka ua. O lou manga kua o upo le tua. Wai whai wai kala Yesu. Ua tu sia. It is written. It's the man shall not live by bread alone. E le nga o mea ai ma vai e ola i kaka. Ia wale. Ke le lope ko ke masangi. Whai le mea le anga pongi. Ai wha masangi ei. E whai le anga pongi. Ngai ku la pongi ngai aso e sacrifice ai le ai ma le ingu. O ngai e whalongo inga lola i mkua i ki ngalo kingo. Ki ngalo unu. E o i ponga ai o ki ngā. I maulele ai. Wai vai la i e le meanga. Whape ngā umala ngonga lo wanganga pe ale whai kawurku ispaia. Ma le kakalo. Ma le mafuka i kukong ma le alu le roku. Whape ngā.
mo ia le kala le foi aku a fa pe la ke le ko le choi le menga a fa pe ke lo le anga le fanga ngolo wola falenga ia nga wala e ke kausambi i se aso ako a pe luaso la ulo e afange la so so lo mo kwa fa le ko ngole me o i mafu angala e alinga le fia o e fai kaule upu because you are not motivated wa vai le kala le fe mai ua fia yuta i le tu au tapunga a wa wala to tu au tapu ma le atua wa wala ko it is the desire and the passion of their hearts towards God to have a fellowship to be with the Lord all the time and every day ia iai la ko fa kasi ma le ali o ingai ma foi o ngalea ngole fia e fai kau ele fai kango ave se me alo fa po se me ais kanga ke le fia ke le alo fa ia a e fa maria upo yesu me mo mua kula fongo mo mua golden rules alo fa le tu lo lo ko akolo malo si mo lo manga ku mo lo ka second love your neighbor alo fa yo tu a oi wa vai la ia I kula fongo ngai ale I lo e alo fa le tu ele ma fainga malo si lo waro fai lo ko lo ma lo fa au ya so ai ma so lo kwa o e ke le alo fo ya o pe fa pe e ke le ma sa ora la me la ora ke wo alo fai le tu pe fa ye le fi o fai ka u pole ai man na o te fi lo me lilo le malo le li ai ma so le fina ngalo lo loto le tu read the word study the word pe fa me salamo read and meditate upon the word day and night. E ma fo iske me ngai le la ngai ke lo pe fa fe fai. Fa ra longo I la unga iske mi ke makamaka ngi me ngi por kala me foi ke va ko I ka fe pe mo ye ya me. O fa e o ko li mo foi fe au ko uluga. Ma fo la nga wanda lo ma fo fa. La ngai ke lo fai ka kus. Ngai fa pe lo so le pe ma fai ngo fai ale me. O so se ka ngaka lava e ia le fa unga le atua e ma fai ngai ka kalo I se ma I ma marolo e ma fai nga ia fa ki ngo inga le alofa e ia le oli ma le file mu ma le fie ko ngolonga loko langa ele ingi favoritism I lumo le tu God has no favorite children e pe o ka ko o ka kiki ale o ke alofa e le masanga o le kiki ale e le va penga o le atua la e tweet kukusa umaka ko vai ai mafu langa ele fie fai kaulu kusi pa ia mai le fie ke mafu kai le tu lazy you are a lazy bones e ile o minga le ka ko e fie ai au kai kuka e fie ngar karika o ko nga se malolo al mo ko au kai le fai ngalu lazy fa penga fo ila le ola fa le nganga e mafu nga ele fie ke ka kalo mai le fie ke anga pongi fai kaulu kusi pa ye ke le kau ai vai le mangai o le kala le a tu si le pe onta tu fa longo e ni tai mai wa fie yuta uma I tu au tapunga wa wala to tu au tapu ai ma le loto atoa mo wala to sa I atu ya ti mo la to mana o uma vai they sought God eagerly and he was found him so the Lord gave them rest o le mele mo pasa I le tua e au mai le tua le malo longa le fie le mu mo le sa ko ai le mo foi ngo ko me kilo mai o me ya pe a fai ke le sa I ile ia le mo mai se falo lo le me ele venga ku fa ka mai ska sa ko nga ngali mai ska fili o si I le ka o fili mu so de nga a fu so va so ke ko ale o ko nga ka le ye ke le fa ka o va pe ngal fili mu le ye ke alu ile tua o nga au mai le tua ya to le fili mu wa o le tua o ia o le tua o le fili mu amen ia nga le mai le tua ni aso remember your spiritual appetite ia mana tua le nga lala fa le nganga le tono loto ia e fa fanga ma tapu e ma fau ina ia malosi mau a me ai ke uma e le finka mau ale me ai ke uma mau ale vai ke uma a ole me ai fa le nganga o lo yo lima o lo i kongolo fale
au ka ki ka ue fai amen ia fa manuia la le tua ia te oe ia i loa le manatua le upo le Yesu ke mi ngos fa ia ngai ki a por fa Yesu ua tu sia it is written it is written it is written ia va penga vola os fa ia fa ia kala amen ia manuia faiva matiute lava singa le nei aso fa pe fo ia onga fa nau ia me se fo tapo inga mai mota malawa na tu asin sina fa aftai afetai aftai tele tama le nganga fia ma le loto fa nga etia ile nei fo tai ao ina we fa manatu we a te mato le taua o lo mato fa lata tia toe pe on fai mela o no Jacob a mato fa lata na fa lata mai lea ia fa tai mola upu challenge molu to wina yo mato loto ile nei tai ao ele ngata mo le nei aso a aso uma o la mato fola ia le te talo ia vi ia lava lo suafa Yesu Kristo i so se mem so se ngaluenga o mato foia ai mai se o lo fatu no malo wanga le le ai mato ia fa manuia ia o ona fa nau ele ngata i ngaluenga a onga le nei aso ia fa pe fo i tu mai o panga i moto malawa ia inga nai matua asin sina o le tunu ai mai se o ona tofi o le tara le lei ia ona matou te talo ia ua le tia lava e loa nganga me uma ina ia fai wina le manuia le saunga le muma le fiafia ngā luenga uma o le nei aso ai vi ia ai le suafa pele o Yesu Kristo lo matou ali imo lo matou faola ia fa manuia foi nisi no matou mafuta i le nei tai au ia ngale lei mai fa manuia ia i latou ono lo suafa Yesua matou vala au mo le atuai amen. Amen. Praise the Lord. Ya vi ia le tua fa aftai le li. Le fo ya vano ya ma lo lava le. Tatu ainga fa aftai fo ile mafuta ma le nei tai ao. Pasta savaringa afu mai Amerika Samoa maro pasta wa mai. Ya tau si o lo manu fo la usunga ma fo le tua. Nai tu o nga luenga mes fo to fine ya pereswalka. Ya ma lo lus fia. Ya tau fo ile trenga absololo sungaria o ya absololo tafito po mare ya malori le ala usulita ya fa nga luenga ya wa fo le tautuina ainga male kalesia pe fo fatua to so failalo mai samo ya praise the Lord malo lava on sai finga torfia vaiki pants ya mai se foi uso ya James Price mai merpone ya vi ia le tuai i nei fo i ava no tato tapa i lungo le au unanga le nei tu ia anga le lava le tua pensi uso ya church Michael Coast ia mai se fo i le tua ya Celestine le maluma Hitchinbrook ia vi ia le ali ia anga le tua le nei aso i fe au mga ruenga ia whenga iai so ya Roy Crichton ia ukilani ia malo fa ftai lava le mafuta mai ia me se sunga le fa fengai ia tupola lopesi mal futua se foi il fa nau le nei tai ao ia awali tia lava le ia fe au malava singa o fengai ai sunga le fengainga amen ia nei te o ye se le tau tei le matou ai sa e mafuta mai lo sila fia le tua lo finangalo malo lot. May the Lord bless you. Shalom, shalom. In Jesus' name, amen and amen.